Ove sijalice navodno mogu da uštede ogromne količine energije i izdrže mnogo duže od običnih, ali eksperti ipak tvrde da ovaj tip sijalica nije tako dobar kao što se priča. Koje su mane štedljivih sijalica? Učestalo paljenje i gašenje svetla, kao na primjer u hodniku, utiče na to da se štedljive sijalice brzo kvare. Umesto 8 godina mogu da traju samo 2. Osim toga, sve štedljive sijalice sadrže živu. Zato bi ih trebalo odvajati od ostalog otpada i dodatno nositi na reciklažu, što iziskuje dodatni trošak energije, recimo za prevoz, što baš i ne čuva okolinu. Prema istraživanjima, jeftine štedljive sijalice vremenom slabe, pa im se jačina nakon 2 godine dvostruko smanjuje. Ima li onda uopšte smisla koristiti štedljive sijalice? Da, ali samo ako kupujete originale. Postoje firme koje ih redovno proveravaju. One najbolje mogu da traju i do 15 puta duže od običnih. Mi vam savjetujemo da biste kupovinom štedljivih sijalica uštedili, a nisu male pare u pitanju, isprobajte najpre u radnji da li dovoljno brzo dostižu maksimalnu jačinu i da li sijaju dovoljno jako. Ako Evropska unija zaista izbaci iz upotrebe sijalice koje gutaju energiju i uvedu štedljive sijalice, za milijarde tona će se smanjiti emisija ugljen-dioksida, a ukupno će se uštedeti količina struje koju potroši jedna cela država.